ऑफर अंडा रोल वेरी गुड चाखना पाई एक नंबर रेडी ऑफर आस्का फटी एक तो मदो हर्षे फॉर इंप्राला ब्लू नमस्कार माल दीर्घई फॉर इंप्राला ब्लू रे जस्ट टिपिकल आई ছি কি গন্ধ হଉছিল মା ତାକୁ ଦେଖିଆ ବୁଢା ହେଲାଣି ଆସିକି ବିଛଣାରେ ମୁତୁଛୁ ଆସିକି 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାହା ବଢୁନି ବୋଲି ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଆସିକି ବିଛଣାରେ ମୁତି ଦଉଛୁ ମୁଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଏ ସବ ବିଛଣାଟା କଣ ବଦଉଛି ଇରେ ହେଇ ଛାଡା ମତିଆ ତୁ କଣ ପୁଅ ନାର ଦୋଷ ଦଉଛୁ ତୁ ବା ଡେଲି ମଦ ବିକି ଆସିକି ମଦ ନିଶାର ବିଛଣାରେ ମୁତୁଛୁ কথা কান করলে হ্যাঁ এই কথা কোন কি বাবা কালি যে মদ নিশারে তুমি মদ পিকি মুক্তি পকাইছিল সেটা বরফ হইଯାଇଛି ପିଟିକି ଝଡଉଛି তাহলে একটা কাম কর তো বউକୁ কহ তা ভিতরে টমাটো কচু আরম্ভ করে ফুলকোবি বন্ধাকোবি সবু রখিদেব পুরা কোল্ড স্টোর ভলিয়া কাম করিব স্টোর কথা কোন কହୁଥିଲୁ ବାପା ଆମ ବୋଉର ମୋର କଥା ହେଇଥିଲୁ ଆଜି ରାତ୍ର ତୋର ବାନ୍ଧୁମ ননসেন্স করম বেলর করমঙ্গা ये तो खाली पानी पीवा लोक नुह एडिटिंग रे किछि भूल भाल हेछि बेकर 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 वेरी गुड आगे ना चा कलाने आउ बिल्लू को जीवे आज तक 14 पुरुषर के 15 दिन रे ଇରେ ହେଇ ଯୋଉ ତ ନାମ ଯଦି ଫୋନ ଆଣିଛୁ ସେଟା ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଛୁ ଜାନ ଦେଖିବୁ ରଙ୍ଗା ହାରୋଟେ ଏମିତି ଫୋନ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନିହା କୁକୁର ଏମିତି ଗୀତ ହଉଛି ଖରା ବେଳଟାରେ କାକର ପକେଇ ଦଉଛି ମୋ କଥା ଖାଲି ଟଙ୍କାଟା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୋନ ଆଣିବି ସେ ଫୋନ ଭିତରୁ ବଙ୍ଗସାର ଆଣିକି ହୃଦୟ ଫଟାଇକି ତତେ ଶୁଣିବ ଇରେ ହେଇ ଛାଡା ମତିଆ ମଦୁଆ ପାଖରେ କେବେ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ନା ହବ ଏ ଗୋଟି ସେ ଫୋନ ଟିପିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ବସି ପାଠ ପଢ ସିଲେଣ୍ଡର ବେଡ ବସ କଣ ଲେଖୁଛୁ ବେ ଡବ୍ଲୁ ବାପା ମଦ ପିଛୁ ବୋଲି ତାକୁ ମଦୁଆ ଏମ୍ ଲେଖି ଥଟା କରୁଛୁ କହିଲା ଡବ୍ଲୁ ଏ ପାଠ ବନ୍ଦ କର ଆମେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଫୁଲ ଫର୍ମ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ବାପର ପୁଅ ତା ବାପ କାନ୍ଧ ହାତ ପକଉଛି ଅଫର अंडा रोल वेरी गुड चाखना पाई एक नंबर रेडी ऑफर आस्का फटी एक तो मदो हर्षे फॉर इंप्राला ब्लू नमस्कार माल दीर्घई फॉर इंप्राला ब्लू रे जस्ट टिपिकल आई वाह ए बुझी बापर बही ଛାଡା ମତେ ଅଧୋଷ ଆୟା ପୁଅକୁ ଏଇ ପାଠ ଶିଖଉଛୁ